Адыгеем ыкӏипшы зэшъолъырым ащыпсэурэ быслъымэнхэм язэфэс, Аллахьэм екӏурэ гъогум тетхэм язэфагъэ, язэдегъэштэныгъэ, джыри зэ зыщызэфахьсыжьрэ зэхахь. Илъэсиплӏым зэ мыщ фэдэ шӏыкӏэу ислам диныр зылэжьхэрэр зэӏокӏэх. Ахэм апшъэу агъэнэфагъэ дин гъэӏорышӏапӏэмрэ муфтиимрэ яӏофшӏакӏэ уасэфашӏы, яхэдзынхэр зэхащэ. Ислам диным илэжьакӏохэм Аллахьэр тхьэ закъоу зылъытэхэрэм яджэмэхьат, илъэс къэс зеушъомбгъу. Ӏэкӏыб къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкӏыгъэу тиреспубликэ щеджэрэ ныбжьыкӏэхэр, тихэгъэгу щылэжьэнэу къакӏохэрэр ыкӏи къыткӏэхъухьэрэ лӏэужхэм хьалэлэу тхьэшӏошъхъуныгъэр зэраштэрэр ащ фэӏорышӏэх. Быслъымэнхэм ясэтырхэм зэрэхахъорэм дакӏоу дин гъэӏорышӏапӏэми иӏофшӏэ ялъэшы. Анахьэу зыдэлэжьэгъэн фае лъэныкъохэр зэдэгъэнэфэгъэнхэр хабзэу щытекӏолӏакӏ. Лъагъоу хахыгъэр тэрэзмэ, къадэхъугъо ӏофшӏагъэхэр якъэгъэлъэгъон. Непэ дин гъэӏорышӏапӏэр сабийхэм, ныбжьыкӏэхэм игъэкӏотыгъэу адэлажьэ. Зэӏукӏэхэр, зэнэкъокъухэр, егъэджэнхэр ахэм афызэхащэх. Ислам диным икъэбзагъэ нэмыкӏ дин зылэжьхэрэм ашӏэным, агурыгъэӏогъэным тегъэпсыхьагъэу ӏофшӏэгъэ ин гъэӏорышӏапӏэм зэшӏуехы. Зыфэгъэзэгъэпшэрылъмэ анахь шъхьаӏэмэ ащыщ зэгурыӏоныгъэу, зэзэгъыныгъэу шъолъырым илъыр ухъумэгъэныр, къызэтегъэнэгъэныр. Азэпстэур пшъэрылъэу зыфэзышӏыжьыгъэхэм зэхахьэми пэублэшӏу фэспӏлъэкӏэ зэфигъэзагъ Адыгеем ыкӏыпшы зэшъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къардана Аскарбий. Благодаря толерантному отношению друг к другу, благодаря нашим имамам проводится такая работа. Я бы хотел поблагодарить наших священнослужителей за их нелегкий труд. Пусть Всевышний примет их старания и труды. Далее я бы хотел поблагодарить руководство Краснодарского края, Республики Адыгея, глав районов сельских поселений и городов за постоянную оказанную помощь и поддержку. Особенно хочу поблагодарить главу Республики Адыгея Мурата Карабиевича Кумпилова. Все наши уставные цели и задачи решаются с помощью главы республики. Аллахами амарджа быслымэн кубзауча тина хыштапахэр, тиефэнтхэр, непэ зачари, ти гужагуи, ти хари, ти къини, шэры цхьашызыхэр, шэры тяпэитхэр, Аллахам селъэгъу бэрэ тэшъхьау шъуитыну, шыӏанагъэ къышъухэфу, бэрэ фтиӏэну хьас къышъуилъэу. Зэпэрзэманым тиӏэу къыӏо тиадыгэ кӏымафэ кыушъомджи тэдыжьи бгъэзагъэмэ тибысмэнхэмэ хэхъо яӏэр зэрэлъэгъо тэлъэгъо. Алхъэмдулиллах. Ар зэкӏэ зылэжьыгъо зихьамелэжьыгъо зэкӏэ уичӏэсхэр шымыӏэжьы тхэкӏыгъэхэу диныӏофым апэм ныпшым кӏыгъучӏагъэхэу Аллахъам ахърэт мафэхэр къыхэрэт. Зэкӏэхэри амали тиӏэмкӏэ тэпсэу тэлажьэ нэпэ духовное управление уеплъымэ сыдэдэ ӏофэу фэбгъэзагъэми алхъэмдулиллах. Ашӏэм ӏонэиӏэп, нэпэ ныбжьыкӏэхэр ӏэуеижьагъэхэри тиӏэх, лэжьыгъэ дахэхэри тиӏэх, тиефэнхэри къамыгъэзэнэщтэп сыдэдэ ӏофыкӏи Аллахътэрэ лъапӏэ лъагэу щилъэгъу нэпэ жазэгурыӏоныгъэ тиӏэр. Ар титхьэматэ щысэ къэбданэри алхъэмдулиллах. Лъэшэу дахэу хэгъэгум титхьэматэ къобэдэ Мурат лъэш дэдэу тыфэращ сыдэдэ ӏофкӏэ Аллахъам итетыгъуи ӏофхэкӏи нахьыбэ нахьыжьы ӏофхэм тытфэлъаӏо. Напэ жазэгурыӏоныгъэкӏэ яӏэр. Жабэдэ ӏофыкӏэ диныӏофи лъэпкъ ӏофыкӏи рэзэныгъэ иӏэр. Мы дунаим къэзыучӏахэрэм мамырныгъэрэ шыӏакӏэ псэукӏэ Адыгеим илъым фэдэу бэдэдэ умыгъотынэ щыт. Ахэр пызхэкӏхэр тапэ пашитхымэ мэхьэнэ ятэтэ зэкӏэми анахь ӏофыр Аллахътэрэ лъапӏэ лъагэр ари. Нэпэкӏэ Аллахътэрэ лъапӏэ лъагэм лъытэныгъэ фэшӏынэу амалэ бгъотыгъэр зыӏакӏэ тымыгъэзэу зыпщэӏо зэхэтэу лъэшэу апӏау зэфэхъоу зым ӏакӏэ зым къыщтэжьэу Дин гъэӏорышӏапӏэр кӏэщакӏо зыфэхъугъэ зэхахьэм
Зэшӏохыгъэ хъуным пае зэхэлэжьэгъэ ӏофтхьабзэхэм къэралыгъом ятӏонэрэ хэбзэдинэу илъ чырыстанхэмрэ быслъымэнхэмрэ зэрэзэдищтэхэрэм ящысакъэгъэлъэгъонхэр къыӏотагъэх муфтиим игуадзэу Тхьаркъохъо Аскэр. Лъэубэкъу пэпчъ хэушъхьафыкӏыгъэ мэхьанэ иӏ. Сыда пӏомэ къэмылъагъорэ лэжьыгъэ ӏофшӏагъэ ахэм къэкӏэлъэкӏо. Краснодар краем ащ фэдизэу быслъымэн нэбгырабэ щыпсэурэп. Ахэм янахьбэр тилъэпкъыгъхэу хышӏуцӏэ ӏушъом кӏэрыс шапсыгъэхэр ары. Ахэр непэ зэфагъэм, дин къабзэм ищысэхэу, щытынхэм осэин иӏ. Нэмыкӏ дин зылэжьхэрэр быслъымэнхэм къызэряплъыщт нэплъэгъур бэкӏэ япсэукӏэ елъытыгъ. Хочу сказать, как Краснодарский край имеет тесные, добрососедские и братские отношения с Республикой Адыгея, так и администрация Краснодарского края. Действительно налажены очень близкие, плодотворное содействие и сотрудничество с духовным управлением. Хотелось бы отметить, что представители, наверное, приоритетное направление в нашей совместной деятельности – это сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. И совместные мероприятия, прежде всего, на это и направлены. Представители Духовного управления мусульман входят в Совет при губернаторе по межнациональным отношениям, в экспертный совет при антитеррористической комиссии Краснодарского края, участвуют во всех мероприятиях, проводимых по вопросам национальной политики, проводимых Ассамблеей народов России, региональным отделением, Центром народом Кубани. И огромный еще вклад большой в работу с молодежью. И мы совместно реализуем ряд проектов на территории Кубани, совместно с имамами, которые входят в Духовное управление мусульман. И, конечно же, многолетний опыт позволяет нам с уверенностью говорить, что с верой и с работой нашей совместной мы придем к победе и к нашему благополучию. Сагыч öde lepkha kızatıştır, zavatarızıştır, şönöz gelhaştır, qabzızıştır, tiplagide dina. Ağam pazviga. Sıfım, gültüme, Allah'ım yavatarızıydı, ya qabzıydı, yuna vafda qabzı, işlepkiya qabzı, qıatı. أتت زبلن فاي بامبر صلى الله عليه وسلم تاريخ زبلن تبقى زي أثار زي خبزاغ زي ترزغ جناره أبز زي خبزاغ وجي زي خبز وشكازا أردت تزبلاقي تأري تزفلاجي Адыгеим щагъэцакӏэрэ пшъэрылъхэмкӏэ гъэӏорышӏ ӏапэм ипкъэоу, иӏэпыӏэгъоу щытхэр чӏыпӏэ къутамэхэу районхэм ащылажьэхэрэр ары. Ащ фэдэу организацие пшӏыкӏутф республикэм щэӏорышӏэ. Цӏыф жъугъэхэм адэлэжьэгъэным мафэ къэс къэуцурэ упчӏэхэм язэшӏохын ахэр фэгъэзагъэх. Непэрэ мафэмджэ Аллахьымджэ шыкур ти духовное управление е ӏофшӏагъэмджэ мэшхуахьэу цӏыфхэр нахь къекӏуалӏэх тиныбжьыкӏэхи тиныжь нахьыжъхэри нахьыжь дэдэхэр зыӏотыпӏэу нахьыжъхэр иныбжьыкӏэхэр хахъоти ащыджэ мэшаллахь илъэс къэс набгырэ пшӏэрыпшӏыми ари мэшаллахь хахъо ащтэу бгъэрэугъ зигъзэ къытфэхъурэп Аллахьымджэ шыкур. Зэхэгущыӏэжь зэфэхьсыжьхэм адакӏоу анахь ӏофыгъо шъхьаӏэмэ язэу муфтиим ихэдзэн зэрэгъоигъэхэм амакъы фатыгъ. Пстэуми зэдрагъаштэу быслъымэн ӏумэтым илъэс пчъагъэ хъугъэ упэит Къардэнэ Аскэрбий апшъэрылъыр джыри фагъэшъошъагъ. Тхуэдэрыӏуэху дахэ имыщӏихьэри узэрагъэбыдэфи дахэ ӏуфтахъуэм багъэщӏ фымысхуэлъагъэ. Ӏуэхур фызыпэлътри лъэвгъэкӏуэтэну. Ӏуэхугъэ зыущыфитымкӏэ сэ сызылъыкӏуэ хэбзгъэув хасэм хэт пстори дыфгуэдщи ари тгъэфедэну сыгъолъэӏу. Тхьэм фырегъэфӏакӏуэ Тхьэм куэдыт зэхихьэ. Аскэрбий Хаджибеевича хочу поздравить. Он занимается искренне, лет. Он со мной начинал работу с первых дней его деятельности. Поэтому искренне хочу еще раз его поздравить. И он уже Хаджифу Аскэрбий. Зинжирагъэ быдэуи багъэщӏэ тхьэмыщ. Псынщӏэкъым. Ауэ мурадэхур щӏохъуэу башу тхьэмфигъэхъу. Дингъэӏорышӏ ӏапэм гъэнэфэгъэ щытхъу тхылъхэр зэфэсым щафагъэшъошэжьыгъэх. Шъхьафэу къыхагъэщыгъ ӏофшӏэнэмкӏэ урысыем илӏыхъужъэу тхакӏоу Мэжбэшӏэ Исхьакъ. Ӏумэм ыпашъхьэкӏэ гъэхъагъэу ышӏыгъэхэм апае апэрэ степень зиӏэ бгъэхалъхьэу Темыр Кавказымкӏэ координационнэ гупчэм гъэнэфагъэр тхакӏом фагъэшъошагъ. Мэжбэшӏэ Исхьакъ хьэдэгъэлӏэ Аскэр игъусэу Къурӏаныр адыгабзэкӏэ зэридзэкӏыгъагъ.
Сызгурму спашиту сгурсошото джары романточи фры си спадахочи высоконанучи джары создал славы джирчату почёху сгуру сгурсипу сгуру село базу жалту сиши унам сапичини сехажни сохижни Непадга республиками чупазафашхавхэм машит шэныкъорэ тӏуращэ лажьэ, тхьалъэӏупӏэ тӏокӏрэ тфырэкъ зэӏуахыгъ. Ахэм япхыгъэу имам тӏокӏищрэ пшӏырэ фэдиз дингъэӏорышӏапӏэм хахьэ. Къоджэ ефэндхэм япчъагъэ тӏокӏитӏум нэсы. Гуетныгъэ, Аллахьам игъоу гуагу къабзэу зэрэтетхэр, къэзгъэлъагъорэ зекӏокӏэ дэгъухэр къазэрэхафэрэм пае, дин лэжьхэм ащыщхэр щытхъу тхылъхэмкӏэ зэфэсым щыхагъэунэфыкӏыгъэх.